Hello guys, welcome to today's vlog, and this is gonna be my orientation day, which took place about a month ago, but I didn't have time to edit it. Nah, I just forgot that a bunch of this video actually existed. So let's continue to the vlog. So this is gonna be the first day of university, and the second day of it gonna be starting our session as a foundation year of medical school in medical field. Yeah, so enjoy this vlog. Let's go. Alright, I see we're starting off by doing push-up. This is my level 3 of push-up that I will do an in-depth video of my push-up progress when I can finally do 10 normal push-ups. So now I'm on my I forgot what stage it is doing knee push-up, and I do 10 of these. So this is not the point of this video. Let's cut it and let's put it to another video soon. And this video is starting doing push-up and make some rice. I guess I don't know, I forgot it to take it or not, but I know close off the push-up and the right, which will make us go nearly late to the orientation, and we sit nearly at the back though. Mà nó như cha bay thôi cục bên đây đó dầm đã hụt nơi ba thọ đã lấy trên đây là Trong này tha rụng nó đang tư ná, so let's try to find that picture right now. Chứ không thay mơ đặc miền rụng na bông. Ta đang ta năng ở bài cha môi bông tía mà rồi chluộbài tắc xíu. Anh nắng tan này ca dương chám mày. Hồi lời đi một đó lá này lang chia màผมមួយជាន់ក៏9ជាន់ដូចជា9ជាន់យេឡើងច្រាជើងចុះច្រាជើងទាំងពីថ្ងៃសមមិញនៃ vlog ហ្នឹងក៏ឡើងជើងដែរ Sau 13 បាត់សម្លេងទូរស័ព្ទដើម្បីជៀសវាងសម្លេងរំខានពេលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសិក្សាពីសាលារៀនជាមួយនឹងhải căng cái cây khô trên giường Hồi bên nó đi chỉ bưng này chua một hồi thọ rồi, bữa nay có thọ to này sang cái hai lang lương lá, tới ở miền tổ một cái anh thọ bị slide một video xong cái để cái thọ cho vậy chứ nè. ហើយពេលនោះទៀតអ្នកមុខដែលត្រូវឡើងក្រោយយើងអ្នកអង្គុយក្រោយគេមានពេលពាក់អីហើយគេមានឆោតថតរូបទៀតមកឡងលយអ្នកឡើងមុនអត់មានទេជឿ ហ
nè nó ngọt thì cái thọ đó cái ngótបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងពាក់អាវ blue អស់គ្នាហើយធ្វើសេចក្ដីប្រធានដោយយើងសូត្រសម្បត្តិអ៊ីប៉ូក្រាតអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយត្រូវខុសនេះហើយបន្ទាប់មកគេបានឲ្យយើងចេញលេងមួយផ្លែតអត់ដឹងការធ្វើដែរផ្លេចបាត់ហើយចង់និយាយថានេះវីដេអូខ្ញុំហើយឡើងមកហ្នឹងដូចខាងស្ដាំខាងឆ្វេងអីភ្លេចអស់ហើយបងប្អូនគឺជាបុគ្គលិកឯកសន្យាត្រឡប់បាទពីរៀននៅហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំបានអង្គុយក៏អីគេឡើងដូចនៅ theater ចេញគឺតាការពីហានោះណាបាទសូមអរគុណច្រើនបន្ទាប់ពីចេញពីសាលាខ្ញុំបានទៅញ៉ាំ buffet នៅអង្គរហើយទៅ check សាលានៅសាខាទី2ដូចជាឈ្មោះគេនេះអត់ដឹងតែមិនឈ្មោះ UVS ឈ្មោះជាអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចខុសហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយក៏ឈឺក្តៅខ្លួនឈឺក៏ចាប់ដោយបរិបូរយើងបានហើយស្លាយនៅឯ vlog យើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ orientation day and that's it for this video. Thank you for watching and hope to see you in the next one. See ya.